Kasalelia main ko kampakapay wasa kom katkatia wasa mimimiya nganen kot mimire tak tamauya marain pansampa imawalian kiti chawo ya tungal pakmak pe pantala afkapunga ko soto pantala ren kauno tama-tama nan so Mary Marta uya sangsang nan so ni sakeu pe ki Jesus sa panten proto Lazarus rier Lazarus mela Jesus kachin kupura kachin mangi mementa mapilran payo tauli utang kuprang kot pampaita arkabunga ko timang ya siang gi kapakap o kalanganan kupromo yang katstar pilaw yawi anso kicabang kapakap o iban euki yang kita masa ni sot karan ta uyaki sama sobe de labalap kalanganan komu sot karan wat tungal kapeng ang komu poeki is komu como ko taman matutua tayo rano topil ko kolata Lord God kapeng kiyang komi korusian makatpanan ang parat sa ko ranwat Lord God kapeng kiyang komi nga naman sarawi sa ponasa manaman makatin yeyas yayi magkatin pataki ang gitsong koros masanane sangremi pamorwat and kak kaperan and morwat at karapa and kakunsak laremi Metuacha Paul ko saya mamor pueke Christ o kapngakot mela yai sa Cain te sa ledier songros masanane ni at pantuwong komi kalanganin komi kawasa kach matamataw Lord God si bukatawong komi at matamataw masat salangat at mongyong paluara tunsak ong komi sa utkaranwat pasan kautangki ngen o menen makom kachin masani kalanganin komi sabol mo masan tutuwa tayo ranwat kokolacha so to wakla Lord ime bilwiya men sawasapat ong palingen paluar o pilach matamataw kakano pilibil kalanganin komi kabeta korusian mabanyang ya so ko ranwat rong sabol mo masan alialetin poson puekiam kachin masani na romo isak bisu poson kin pulisang na rong masanin ko o masanon kot makimpulsang renray kan makimpatang ketuan Christ kalanganin komi sa leti in advance ko preyong komi at kapeng na maran Jesus Christ chalwiyaki yew amen amen halanganin kauno so koranwat imen mamia sapul mamupuk sarawiyak ta patola cha so koran pa motomot ap ikamelele me sapul mata seilak kauno melan wiwiya mekot oy bilmang kanga king komoy mabuksaro katete yang child mesang tayo metapelo king kayo kang kachailan wiya chailan king katete tama Christ wiya yang kachail ribil manang karet komoy makauno wiwiyang mekot na namumaw kasaleta kong katete okay Christ kachlong na namaw katete amuyata pilipil tama-taman me awiyak kayon pilipil kayo kasompal ong kauno pilkin waun kia child pilipil karapa miya pwegi ya katskiyang kachild ya present apugi kachild ananki ar pilata pa ko ang kauno pilata kiyang kauna maur nalang wiya kapingeo nalang puksaro katete yang child lima karata nalang pa kon king ngisngiski ni solang man akin upsapal teserian kota man akin wiyata pilipilen kotongi Eri so Quran wat wasami meneu giyang katain nan ro nan bukan ro kampa kabay ko so Quran wat iyay kapakap an so magtay rong masanan ko tailen moitang masanan ko tenkin wiya tail mo okay tama-taman me buksaro katete yang tail me masanan ko men kopunga tail mo men kainenela tail mo men so what's a tail mo men kaskuli a tail mo okay men discipline at more discipline to watch kakairata training poen kakairta ta kailan kakoyok lanan mawet arna Rome isa kriyaw yang yakola nan pukan Rome isa kriyaw e uramikin uya matamatawaran korosmet poeki sota men kita me ya sota yang miminan rairwat okay mentama kita maitang ya Christ mo ran ka maitang Christ mo ro piltuwa tangai ibanin pataki yang kita me kaiten ka maitong Christ mo
kauno wakitala ang matamataw. Te kasolar kaun ang matamataw. So, still present buki kan kita pung and kakaun wiyata pinam Pilipin. Imakarata ko sompan ong kita ani somak cha ipsapal puksaro katit yang chay bang watak. Me Paul ko sa yang rail ng silko me Rome ong me Rome amasa ni riyay ko pwekiraken sapon man kot kalangan ong kachay iuya pakpak ngit-ngit watch ong kumail may tala palwara mail kan puen wiyala men mayrang mamaw mesarawi o kaparan pan kuprong kot kambagabay ko palwarwat puen kak wiya men totok ong kuprong kot palwarwat kaya irajikijik riyaw amasani tana kumail ter kalmangi wiyakan en sambawach ap may tong kochen kachin kawaliya ka pala lalomail kan unsak ar kumail ang panasata tama kupuran kot tama mau o tama yakin kachin kupur parenki o tama unsak. Okay? Lang nan pukan pompeya tana kawalya kapila lala child kat unsak. Anan pukan wayo katete tanak child renew our mind with the word. Okay? Amasa ni kachailan walian at chailan ibang watak na kupurmak, ibang watak manan bukan wayet. Okay, pagchailan tama-taman na chail bukan pompe, kawewesang na bukan way. Ariya imen baki kachan ibang watak malo kaya wayet pueki kapsetiki tuong kasompal pantama kareta kachanane may talapal wara chaka apil at the same time chanane kawaliya ka. Ani puko kawaliya ka po, acha puko mo, ay puko mo. Kayan ka koto masa ng kot, o waliyanta songkan may chikita, tama-taman, ka chikita na renang papa nono, chikita ka kairta, songkay uyalar ana panatamo, songkay kita koleti. Okay, koleti makers kasi automatically, songay umakalel, songay kachuwang, automatically, matamatawa miyayar na matamatawa, ne? Okay, ang somak chow tip sa palren kauno, tak chapitalong nan wing court, imapil court kupurki, kachan may tala palwara chaka, palwara, chan may tong court, okay, and we alam yan mayrang mamo, tama-taman mayrang, utan, meaning in mayrang, yay isisla, ta may tala sola, kasula kak tama-taman tama ka may tala. Ariyang somak chow yata cha Pilipilong kauno, kamay tanger kauno atamo, te may tanger kauno ay mo, palwaret, puen wiyala, mayrang mamamo, masaraw. Imamo, so tana na intention kami la palwaret. Abyan mamo ro peren ki mamor ki moren kot. Okay, the moren sarawi, megot me pangkaparenta ko prong kot. Mor sarawi, ye mor me pekyang tama kot mamasani. Okay, bang prong ko priyang, pekyang tama kot masani yen mamoki. Mamoren kapaka, mamoren kolokol sapul mamasan, kay mamoren aktikachik, mamoren limpak, kay sang toto, mek tel kaktiaratanan masan ng gut. Okay, arriba watak na lo kaya wayatana. Iratitik, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Okay, arimi man ko sa yamo tanak child ter conform keter kalmangi wiwiyan sampa afchan kawaliya ka pala at matamataw kawaliya ka pala moment chama-chaman i-share ran sa'yo nan Proverbs me tamak cha matamatawa yayi kita ime ko sompal ke buhay tamak cha kin matamatawa yayi kita ari maipan may tong kauno ay mo ay soto pang kawalya matamataw. Me tamay wiya matamatawa yay ariya kupurma ari wawagi may soto pan may may talay mo ra ay matamataw soto pan kaskulita te kawalya ka pala ani puko kawalya ka pala ay puko mo ut kaskuli ki trainee ki eu motoror ya motoror yay mo ma Christ katto kasalayang gitay.
kay menda chanan marki tana socha pakeu akin wiwiya tame men wiya awan songkoros me wiya songkoros me patangi yay kupuran samo kambagabay socha eo kalmang mau liken Christ mabuksaro katete yang chain kitailen tuwe chai kalmangi alasangi kay matotobil kasi yak chai suka wiya so ma Christ wiya kambagabay buksaro katete yang chamak chaka wiya ta song lautsang hari purotong magchelban chama-chaman ta makareta puksarawi kama kikichan wakitala chan kawalia kapala chama-tamataw pweki chama-chaman magcha ipsapan apcha mimipon sampayo me setan steel wiyak account hey ima puksaraw masan iyang kitailan ya kayong current payo-payo may sudupan sa bungala no kariyang current kupurma kariyang current payo-payo okay ma kochen sampawat korochong alarm masan ni railkan kay masoto kamelele kauno kay korochong ekila pureter kamelele okay tanata blinded the minds of the unbelievers biyo mo korochong alarm a child mind okay mind waweki chama-chaman a child mind a part of a child soul soul yay soul mawiyata kakan mata-matao pilipil imakareta apolan yan plata ikaner na naimong yung mayanana a pilipilo pweki a pain kakao na ipilipil pain kakao pain ngay kareta a popangiyang yan submit na may tongkot unsa kanay plan unsa kanay mata-mataw ar kampo kabaya kasampal chama-chaman magchamimi pon sampaew metepel wiya kakao kakakkan ay so maur acha maur cha maitang Christ song toto me sampa puksarabil masan yang chakchate pakong sampawat pwede memen mapakong sampawat pakapansama sa tamimre kahit ten sampa mapuel te nanaway te sapon ponpay so kahit ten isawan sampaw so songan mamaur me sampawat wiya kukulalale mapuksaraw katete yung child me alan kolananel me chelap o me chocho kukulawasa alan na kolang nan lang me chachik malawlaw makukulang wasaw kabagabay ko kasampal bwegi icha nan sela kwat pakchan ka kitipak kachan ka kolokol masanan kot kachan nano waksang matamatang sampawat waksang wiwiyan sampawat waksang momen sampawat arailkin tama kayo kasampal lang sampa ang kauno puksaro katete yung child it's nothing the sorta kataba eri ime kasampal kita ba masanin kot makakawalya kapila at mata-mataw panso mata-mataw pan wakila kameleleya panso mata-mataw wakila chapil maur bil wakila everything start with our mind tanana mata-mataw then anso magkakawalya kapila at mata-mataw then our behaviors acha behavior ta acha wiwiyakan acha makit chaptapil wakila okay ariya kasampal kambagabay pwede iwasan memaw na chaptayama imay kasampal kikikichan kawaliyakap yamu mang kawaliyakap ano patang nan paran kaunopta patang rorong masanan ko ran koros huya aliyaleyang ukmasanan ko pwe enkak wakita lasongan pekasal makchay ibugiti po ang sampawat. Samantaman na Rom limawi sa kriya buk sa Romasani, tip chaptong sampat siya lang mela na lang era ramaskoros. Para maskoros to pa na. Tip chaptong sampas ang renatam. Okay, disconnection not so ichar may pasangan nan punga chaylo. To pasangan solayo pa na nan pungang chaylo kauna chapsang ren atam. Kaya ria ramaskoros ko to po ang sambawat di makareta. Ang kachaylo popong kachaylo purong aleyang kachaylo. Okay? Kachayla nupsa palcha song koros automatically ikaker. So, ime ko sompal ki may sudupan sa mga laipot wiya koskosiya tapat patangki ayo sa malaro koskosiya tuwang kasompal pan kakaitan ni palingen. Kaitem chay bilpo tabnan parach pilkak ikamelen machocho pilkas kasiya tuwang kasompal pan kachayla nurture kachikata kayaneta, kakairata, palingan ni Chain.
Okay, pweki kachailan ka kairta mature tuacha koyak la. Okay, ap kayo apan japsang niya tapang walianta tamak chaknuya mata warang koros. Klangan so may ipsapalo pengay ipsapal mo itang Christ ay more nan chun resak payo nan 2000 no. Irano mo itang Christ up still wawacha ay mata ay plan ari pariyaw imimikinan camp uya suk school so kasi yam automatically songros pariyaw next still sasa megochu ari paren kasi yamet the more I know the word, the more I realize me isa sa taulul masano. Okay? Walau tinaya sa sala masano, ibil walau tinay tiarata mautan isa sa taulul mekot. Main ko, kachal saik arrive yet, kachal saik lel, kachal wiya kokola chamawa. Ari kangayakin komo kair tawach kachanana wala, chanana tupangki, chanana utekin kita. Okay, katel limitiya ta katel bilibilki ismek chapan alesang masa nunggo. Ap kachakak sense. Pweki abil kasampan. Pweki may tupak seriman changatang kiseli chaman mga ikakangata mga paisin apet mga meola. Okay? Ap papay nono dai panay da meman makasampal kanya close to me irail makakamawa kanya the right word. Tuwacha penan mamaurin saulang aramasaman maitang Christ amor melel kakpataki yung autapan maurin Christ unsa. Okay? Tricky. Pwede ko puksaro ka dito yung child may be a false prophet. Ya so-called likam, miya so-called mamelel. Ari kachayla na discern. Okay? Kachayla na maitang nganon quote pwede discern ni kachayl pagchaylan kak tami batuan kamet pwede akay pangkoto ni mamanu sheep up wolf. Okay, kitian one. Okay, ko kita po yung sangan motive choro. Okay, anan. Kamao kumekot, kanana mekot. Okay? Akay tampang ko kita po yung sheep da an kumong yung in Christ. Okay, arkchay kak socha kachika confuse kita. Okay, po yung Christ Korusya makasaya ma Christ, are you willing to sacrifice your life? Matuwecha match. Kung ano patar pa kan give up ang maurun sa kan pukoki kamakamanga sa bulman goat. That's Christ-like. Okay? I-Christan mo. The Jesusan mo. Mamaitala. Icharkila. Okay? Sa nganan sawat kakak mamay. Sa nganan sawat kakak pang. Apwe ka riyam kan. Pwede kampakapaikan, pwede panaynayan Christ, kareta ipilata, may bang kamitay mo, pwede kakyang patyong, declare, yang papaw sa kalangan ng Christ mo yaw po na mo, o bilbang yaw po na mail mo. Kampakapay ko, iki kayo magchay kumpong sa wama. Machocho man leler takachocho, takay leila, o pwede kasud pan takay leila, kasi ya takay leila may kasi kay tentay din. Okay? Takay leila may kasi ya, Olang ko chamani makayo kapacha wong kachay kan mista kay lela ren kauno kan juwang kauno metuacha atam ni chapio. Okay, in the cool of the day iyo coach kauno I atam irakin we fellowship pana ari may bang kasaya ni minan presence in court ni mi wasama court katkatia. Amen. Kambagabay so tapan payigupuran court katerin tayong meapal. Istopilipanin tayo meapal. Pwede kupuran kot, katsailan kak, asala tame kupuran kot. Tama-tama, ibang purong ko preyang. Amasanin na rejigriyaw kumail ter kalmangi wiwiyakan ng sampawat. Wewe kya chail pukomok, chail ter, chail plata, ter kalmang. Ap may tong kochen kaching kawaliya ka pala, lalo mail kan unsak. Okay? May patuwa, no? Lalo chail, nabugong wayo ko saya atail mind, atail mata-mataw. Tama uyaw tamak chay pala na wakitala. Kahit ten chama. 100% percent abuki, among yung anutan, pure, ang sa umakaw. Katetenigil na umano poson, kamila na namong yung Christ kachlong, change me na namong yung. Song kapwalianta. Apa mata-matawan, tutuwetsa. Ariyang puko ay puko mo. Diyan kaskas kuli kimasa ng coach. What lagi ala masa ng court? Quality masa ng court.
Kay rongorong masanan kot. Pues otra poson. Lekin masanan kot. Poson. Kak lekin masanan kot ap eusongan kamelele choro. Po poson ye kamelele. Ari idar ka kamelele kot. Taka kamelele. Kele na ramas. Taka kamelele. Tiga nanikan. Taka kamelele. Unahan ita sutra na bilibin. Lekin kauno. Kaya masanan kot. Panalayang kita kamelele kaun Jesus Christ. Makatin katsto. Bola ni lobo. Sarti o katin yasa takat ni palamaw ni Sam o yalaw ke kamuyongay. Kapangakot. Awali ka pala na cha unsak. Okay? Aptola cha pilmasa ni ar kumaylampan asata. Woo! Kapangakot. Asata. Ikupurang kot kita na asata. Abuya. Makaita kupurang kot sa sipan jinjing ma. Masani tana ikupura kachan asata. Murin atapan soto kalmang isampa, murin ang pangwalian tatama kamat matawa, akampan te yampan asata. Asata ta. Asata tame kupuran kot, tame mau o tame ken kacin kupur paranki o tame unsak. Tama ka bay? Ranchi kenyang matmatawa me kupuran kot songkoros. Ablala to ranach, niyay uyak masanon kot yay final word, the final authority po na imo, uyaki la masanon kot me. Icha, tama kot masani, icha, a final. Ngay mana na wakiyang. Sang songon wakita la masanon kot po en fit ay mo. Okay, balata maso. Okay? Hari, tama mau o tama kot king katin kuburki o tama unsak. Klang makabang watak jaban kayang mas imay ko sa iya kami. Aray na'y asasala masan ng coach batuwa sa ran koros ka disiplini amor pagkanasala ay ipil one law din am diarata mautang ka sa taulo. Te isa sa taulo. Nga ibay pang kasaya. Isa sa taulo masan ng coach. Aray kiyang ya mo yung tupang kabil purong. Purong watwatak ha. Ngang ki tupang ko watwatak. Kaya aray diarata masong chocho may intame. Kupurang coach main pilkesa kay back main teso idiara tama kay so peinay mata-mataw mo pwede sang kay yan lar chikitalale ngay matawa me pani mo man mo so kanto kapay ran Christ unless makasocha ipsapal ari akong pengka kaunta mo amakcha ipsapal may tong Christ era cha mo komo yung ngay so cha pugan uya mamor ke pein at mo utang capang pungkila tama coach masani o pilata itaweno pekyang tama coach masani imakareta Jesus pain masani makaiten korosmen ta may ngay kaun nabaniyang pedalong ng wengko abu rail coach makin pekyang samay makatkat nan lang tama ka bay kitaw yalar sabon man coach samo yalar at papa ap na sayla coach utan bake require Pay, kabayata, tama coach masani. Okay, makauno masani kitan kolula, 100% kitan na kolula. Makauno masani kitan, kawalya ka pa sa matamataw. Percent na bugi kitan na, kawalya ka pa sa matamataw. Okay, boy ki kauno makalep, imakaching kalep, mangi kasantin, kabayata komuyongay, kahit yung kasantin kawi kitan. Ab kasantikan, na mawang kita na ran makukuto. Okay? Hari, kalanganin ka uno, ipagkakamuyan kailan, ipagkakamuyan kolkol tichang, buksaro ka dete yung cha, kachan, stand firm. Okay? Kaskasinan chang. Okay? Pues song koros magchabang koturunan mawat, buksaro ka dete yung cha, ng Koreang current, isak, may isa to pa sa mga lang, Kupra, Isaac, kayong current, Kupra Mac. Praise the Lord. See, iyan na bilkulkulit yung masa ng court. Waiter, sasamasa ng court. Praise the Lord. Okay, Isaac Riyaw, arimeman mabapang mekas kasinan chang, en kanayang pwede poputi. Pues songosong koros makin lalang aramas, yay makin lalang aramas koros. Court,
mautan melel o sotropan kachin maitong kachail maitong kumail en ales songosong ma kumail sotro kakpawedi apan songosong apang kachki yang kumail kelay pag kumailen kaktataw o pitsang nan songosong woo kot manat lalabot kot manat utan yeyang komi o tama kom lelel imesabit lelel may nakikich paser akay kachay lapachan ko turu. Praise the Lord. Ligiyang kot, itangakran kot, lukwari kot, kailagi kot, kasinan tatyang. Kasinan tiyang. Pakot lalabot. Tataw. Okay, tataw, we still continue. We are one, kolokol tatyang, kateruti. Okay, kauno sa eksapang, tataw. Okay, kater give up. Pagpakchocho kot lalabot, akchal can give up. Okay, kachal can matangat siya so isang. Ari tami batuan kemet. Pwede kasampal ang so meka may talapal waraman. Pwede kakat service of and kakuyat to talk to tools that to song to talk on kauno. And saraw kaparan. Apil kong anane kawaliya ka po siya matamataw. Okay? Ari makom kawaliya ka po rin matamataw metuwa siya kom asayer aran koros kompilanane kawaliya ka po. Pues saan kayo pinanatry tradition, the Christian tradition? Tama-taman, may Israel ko, raso sa mga la, tama po sa rokat ito yung kailan Mark 7, ha? Irail ko sa iya. Tama, sa kinomiyom mo, at papakalap ko, kinomiyom mo, rapkin, mga, sapol mo chong patangkan, koto chong mga rasya na naumiyom. Patsya ang pinan, ang siyong corona, ha? Kapag okay? Dami Jesus masani gelang ikara pawach magmail po kata may tiangkan ko sompal gisang kuburan sama. Okay? Irain me per Jesus masani gmay gelukwar yang ya kautak yang yan ginaw may amal mo yung kanto sang ya. Kamba ba isotro patpachowa naman toror. Utan tel kaklang karakter rin sa naramaset. Tolen kot, taliang kot, seryang kotet. Okay? Awa child catch panin din tayo sang child mong yung sotro kabayata tama kot masani arig child dueta. Tama Jesus mama sani po na child mo. O yay ka baka. Naisay lakwat. Arain mo watch. Meluluwa. Christ katsto. Tako mela lakapali. Ni amway tong Christ mo. Glory to God. Okay? Absent from the body. Present with the Lord. Himo Paul ko saya. Kaya rigin paranki. Pwede ang ka child mo na batar. So ito sa uya ba. Child pan give up. The child pan pura lamuri. Pwede ew chachay karkarani ala child song ko mo Jesus Christ. Glory to Jesus. Kabungagot. Ama kong discourage, kong sumaw, kong sutuno na leti tami patpatawan, may tang nganan kot, mabang kapsa tigi masa ng kot, po ikara panakat to. Kay puen kak pataki ang gitay lau tapang kupron sama. Nyachel pampona sa. Tama-taman, mga insaraw sito tuwe to traben. Magungkoto chay ting seli tami panunya. Puseli. Kay literary gitay, puen prapala ko wala kamela. Angin saraw buksaraw masa ni Mechendel. Okay? So tropurur. Accommodating. Awi-awi. Tatok no one makamaitang. Kambagabaya, karan. Akarani ko may. Karan sa ngay ligaw may ligawi. Ariyay kabagap saut karan wat kaunon katin kapayata sa bulmamasan po na mumaw. Kamkelay. Mambataki ang kamukamuyan kelay. Paray na tapa nasa tamasan ng kot, sa salamasan ng kot. Tapan tiara tama kupurong kot kichan kelay. Debel ko sa soposan. Taka sa kiti atakoto. Pa atakoto inanan lap. Tutuwa tayo ranwat kukulata. So takun wakala. Tame masali wutan pampoita. Kapangakot. Aribang kapakap. Wasakam katkatia. Nimom. Nan stosa. Ponsong beer. So talibil. Nan chunkel. Nan wal. Pon peach. Wasakam katkatia kauno katkat rehmi kom kelay plata. So lang yo kointayang. So Paigyang coach. Okay, tama puksaro katete yang child nan James Bayo. James Bayo. Isu. Amasa ni. Paigyang coach. Palianta chapel. Ang banta kasang child. Okay, palianta. Hindi yung so. Isurban so mo. Ibang kelay. Okay? Yan ang kelay. Glory to God.
Praise the Lord. Kotutan pang kat kita song koros miyanane. Kay mamoni makanane, painlampil makanane. Indayang chapel makau ngen mamimire labasang ngen mamimisampa. Tama-taman mesampawat chapel makakaon. Ang ngen mamimire mon labasang mamimibon sampawat. Amen? Yeah, kanan excited about it. Katete niyang kamelele. Ngen mamimire labasang ngen mamimisampawat. Woo! Glory to God. Now, project ako hatakot overcomer. Kasi takot overcomer? Puksaro ka dito yung child, we are an overcomer. We are the overcomers. We, ka-child sa baweti kay. Tak-child baweti yan. Praise the Lord. Okay? Overcomers, more than overcomers. More than a conquerors. Right? Kubraya. More than a conquerors. Wawaki, conqueror, tuwa siya ka-apcha baweti away. More than a conqueror, wawaki, you, koskosayam, antapala, legacy, plan kan, strategy, wiya kan, kay mekin wuti-wuti nga kay sangachan na achal papatam, nono, eve, kokoto, met, kalangan in Christ, pwede kita, makchaba na sa tayo kita, more than conqueror, wawaki, ikita me panutan, irisala, okay? Next generation pang coming, maraban sa takot, imuntiti ang chapelo. Maraban sa is chapelo. Okay? Pwede kita, at erasang nan pukan history book. Glory to God. Kaya din, teman-teman, just wake up, pwede kita. Pwede is mamimreyo. Makauya mamorcha, ayay. Okay? Makitabuya mamorcha, ayay. Kita tes wake megot pwede. Paul ko sa yata na palwarayat, mayroong lar. Kahit nga memor of Christ memori. Kamba kabay. Kaya na utan, kalangan kiyang kauno, excited o peren kamor makaan kiyan. Kaun sa kauno, sang ranach, pangkukulay. Sudukos ko sa ayo. Ayo. Magchaperti ayo. Ranach yung ran kap. Magchana na kelain, kumat. One away, the dog at the back. Okay? Lalabot. Lao go to wong kauno. Kapangakon. Main kot labalap kalanganin kami. Riyaikan korusian mapachang yanan parawach. Kapayata rain mo. Lord God, song korosman ranane main kot kalangan, Lord, encourage them. Lord God, I speak over their life in Jesus' mighty name. Father God, your strength, your anointing, Father God, to continue to use them effectively. Magalikale puasakan, main kot kalangan kamiyang rai. Soto pakeo sa kaleplao main kot kalangan. Lord, kamu soto pa may sangkit ligid maligi chalo main kot kalangan. Mabil miya me somaw, mamaitang e Christ na namo, bil somaw main kot kalangan, tabil mabil miya me, men plata babay kamu ya, panay na soto, uchong, tabil saik, maitang main kot kalangan, kamu mamangi kasante, the right timing of Father God to save those family. Father God, because iya chanan, ach panay na unsak ren yang selak nan mawut. Maitang Christ ren mo, paran kakyangan kumaw soto. Paligin kami, soto makakahan kumaw soto ko main kot. Kalanganin kami, kapingkiyang kami paweti, saud ko ranwat, kapingkiyang kami maula, saud ko ranwat, kapingkiyang kami paita, kapapa, kelaid, healing nan panay, continue to, Lord, ibil ka makapkila, fellowship and kak start happening, na rail panay yung main court kalangan, kapingayit, papulan kami yung kachiyang rail, lumaran Jesus. Sa umpukat koros Lord sa uyakiyo, kiyang kami at kaping, kasapal kalangan, numaran at kaun o at sang kamaurias Jesus Christ. Chalyaki ko sa iya. Amen. Amen. Okay? Purong ko preyang. Amen. Kaiten enakir. Glory to God. Amen. Wawakian. Pway tatamak chapung ko pa na makelain. Maula. Asola ko purong coach. En pway takang pagkapay. Riyay baba nono. Child course. Mayang kat-kat te upan o wasakset. Nawaran Jesus. Kauno ko chen katin kapayata child mo sang rana chupang kokolata. Kalangan o kalanganin kami katita kamele me apanta child time and tap up kay ten time mo uya kauno. Kauno so the time is limitless, timeless. Ko taman magchild papa. Amen. Pabolang ko niyang kami kam kelail o
ay ramawang kupur korusyan. Kasalelia, main ko.